megalayapost.news. Kakeruak Kepala Pak Dobak Hoji Singh Suting, General Secretary ke Sengkur Suting Khasi Barjantia. Ulah pentip sikilat pakai kubur, dah kebaong, baka sengkan sepenlong jilang bak, ne kejing ya kendo hapadeng kiparakur, kaban salong haka arpoi terik mentau benai kapor khatway bejem step, haying dorbar Commission Compound mau khar Shillong. Namar kata Kini kalong, kajing penbena, nau jeras ketri, jong ke Sengkur Suting. Kedorbar, jong ke Sengkur Suting, Khasi Jantia, kanlong, haka arpway terik, mentau benai, September, arhajar arpusau, sengi sajan, ha kapor khatway beje menstep ka dorbar kanlong haying dorbar jong Commission Compound Shillong kini kejaka kadon sadin yeng mani balang Presbyterian Maukhar kumta lakerpan ya kilong kemi kilong pa ki kun samla kan thai bachanrang jong ka Sengkur Suting ban ya poi renti ha ka tei ka sngi bat ka por balabu sya ka ni ka dorbar kur Suting ka bakham don kam menta ka snem sai sin ngiwer ya ki kur baro na jan ba na jengai ban ya poi renti hagate gasngi ka arphuway tarik benai September arhajar arphusau hagapor khatway bejem step haying dorbar Mission Compound Shillong kublai shibon megalayapost.news.